ngusuhuze nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza urakoze kunyakira neza 5/5 namaze kuba ngera kuri mikoro hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Uvira bikaba byongeye gukara bikaba byongeye Ngaye tambo y'abasirikare bagera kuri 3 ku ruhande rwa 23 ni nyuma y'ibitero karahabutaka ingabo z'abarundi FARDC wazarendo FDLR barimo bararasa ku mutwe wa 23 uri hafi aho hafi kabisa mu nkengero z'umujyi wa Uvira byongeye guhindura isura harimo harabaho ibitero bya drone ni nako kandi muri Minembwe imirwano yakomezaga by'umwihariko no muri Warikare Ghana. Ngahe nguko rero nguko ko tugatse muri studio akakanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni kuri Kalemba official ni Kalemba Aimable turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025 tugarukanye cyitwa amakuru adasanzwe by'umwihariko ni ku mutekano politike ndetse kandi na diplomasi aho tunyarukira mu bihugu byinshi bitandukanye byano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ariko cyane twebwe twibanda kuri situation y'intambara yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanya ibikorwa batandukanye aho intambara yongeye guhindura ndetse kandi aho intambara yongeye gukomera cyane uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanya ibikorwa babo bakomeje kugaba ibitero bidasanzwe ibitero navuga yuko ari simusiga ni ibitero bigamije gushagisha ndetse kandi no kubabaza uruhande rw'umutwa M23 ni mu gihe kandi umutwa M23 nawo ushinzwa cyangwa se ugaragaza yuko uri gukoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo ugaragarize uruhando mpuzamahanga yuko ufite icyitwa diplomasi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko bikavuga yuko umutwa M23 hari amagambo amaze igihe atangajwe na AFC M23 yuko uyu mutwe wavuye mu mujyi wa Uvira ariko mu makuru adasanzwe mfite akakanya nuko umutwe wa M23 utigeze na gatoya uva muri Uvira amakuru adasanzwe tukuzaniye akakanya turaza kugaruka ku bapolisi ba AFC M23 bivuga yuko bari kugaragara mu mujyi wa Uvira tubabwire n'uduce aba bapolisi bari kugaragaramo turagaruka kandi ku ruhande rw'imirambo y'abasirikare bikekwa yuko araba M23 ngo bagaragaye hafi y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikavuga yuko neza cyane ari ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko mu makuru adasanzwe twakesheje abereye muri biriya bice cyane cyane ababarizwa ku ruhande rw'umutwa M23 twagerageje kubabaza ibijyanye n'imirambo y'abasirikare ba M23 ishobora kuba yagaragaye ku nkombe zihuza igihugu cy'u Burundi igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hafi cyaga cya Tanganyika ariko aya makuru ku ruhande rw'umutwa wa 23 bo ntago bashatse kudusangiza byinshi byimbitse kuri imirambo y'aba basirikare bagaragaye ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu makuru adasanzwe rero tubuze kugarukaho turagaruka ku bitero by'ubuye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya ibikorwa babo ni ibitero bidasanzwe FARDC iri kugaba ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 ni mu gihe kandi FARDC ibi byose iri kubikora mu gihe M23 ndetse kandi na Alliance Fleuve Congo muri rusange bo bakomeje gukora kimwe cyose gishoka ngo nabo bagabe ibitero simusiga ibitero bidasanzwe mu makuru adasanzwe turibuze kugarukaho turagaruka ku cyitwa mobilisation cyangwa se gushishikariza abaturage haba mu gihugu cy'u Burundi aho bivuga yuko uwitwa Perezida Everett Ndayishimiye ndetse kandi na guverinoma ye y'ishyaka rya CNDD-FDD bakomeje gushishikariza abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi kwambarira urugamba cyangwa se bakwiye kwambara impuzu bakirara imihanda bamagana uruhande ngo rw'igihugu cy'u Rwanda mu bufatanye bukomeye bafite mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni nyuma yuko ngo bikomeye cyane ndetse kandi bikomeje kugenda bindura isura uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rwo rwagiye ruhakana cyane yuko rudashyigikira M23 ariko cyane mu bihugu byinshi bitandukanye birimo n'ibihugu bikomeye cyane nk'Ubufaransa Ububiligi Leta z'Ubumwe za Amerika bo bagiye batunga agatoki uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda gushyigikira M23 ariko uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rwo rugahakana bikomeye cyane yuko rufatanya n'umutwe wa M23 nshuti bavanywe rero muryango mugari biravugwa
ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rwa guverinoma y'igihugu cy'u Burundi batangiye gushishikariza abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi guhagurukira ndetse kandi no kwagukira gukora imyigaragambyo idasanzwe igamije kwamagana uruhande rwa leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bibaye nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yakoze igishoboka cyose kugira ngo igaragarize amahanga yuko igihugu cy'u Rwanda ubufasha kiri gutanga kuri AFC M23 ngari ubufasha buzateza akaga ndetse kandi n'akandari ku ruhande rw'uruhando mpuzamahanga, aho bivuga yuko intambara ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo ishobora guteza icyago ndetse n'ibibazo bikomeye hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nshuti bavandimwe rero, muryango mugari, ibintu byongeye guhindura isura ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane dukurikije amakuru ari guturuka ku butaka bwa Kongo. Ho ntago ibintu biri buze koroha ndetse kandi ibintu biri buze kuzamura ndetse kandi ibintu biri buze gukomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze. Turagaruka ku ruhande rwo mu misozi ya Warikare tubabwire uko situation ihagaze. Turagaruka ku ruhande rwo mu misozi yo muri teritwari ya Masisi tubabwire uko situation ihagaze. Turagaruka kandi ku ruhande rwo mu mujyi wa Goma tubabwire uko situation ihagaze. Turagaruka mu misozi y'Irubero tubabwire uko situation ihagaze, ahavugwa yuko MONUSCO igiye kohereza abasirikare bayo mu rwego rwo gucunga umutekano kuko icyitwa ADF gikomeje kuzengereza abaturage batuye muri teritwari ya Rubero. Nshuti bavandimwe rero, muryango mugari, kandi turabihuza n'imbaraga zidasanzwe uruhande bivugwa yuko ari uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rukomeje kugenda rwitegura bikomeye cyane ko hari intambara ishobora kuba yaba mu gihugu cy'u Rwanda bitewe nuko ibihugu by'amahanga birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'igihugu cy'u Burundi bo bakomeje kugaragaza yuko bijunditse cyangwa se bagaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gifite uruhare mu mutekano mukeya uri kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose kandi turabihuza n'ibiri kuvugwa ndetse kandi n'itangazo ryasohowe n'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ugahungira ku butaka bwa Kongo ugahabwa icumbi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abanyepolitike bagiye basimburana cyane bagaragaza yuko bashyigikiye FDLR. Ni FDLR rero idashize amanga rwose yamaze gutangaza yuko iri gutegura umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone hari ayandi makuru mfite yuko si FDLR gusa izagaba ibitero, ngo ni FDLR ishobora kuzagaba ibitero ifatanyije na bimwe mu bihugu bishyigikiye leta ya Kinshasa ku rugamba rukomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rukomeje kugenda rugaragaramo yuko uruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje gutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo ahangane n'umutwe wa M23 hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kuzambanetse kandi ni mu gihe ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Nshuti bavandimwe rero, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko mbere yuko FDLR ivuga yuko igiye kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda, hari n'ibindi bitero FDLR ndetse kandi ifatanyije FARDC batangije ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri Warikare ndetse kandi muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru ari guturuka hariya muri bira bice abivuga. FDLR yo iravuga iti tuzagaba ibitero duhere mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, tuzibanda mu bice bituwemo n'abaturage benshi, tuzahera mu mijyi ndetse kandi turabizi neza yuko ibi tuzabigeraho kuko twamaze gutegura urugamba ndetse kandi twamaze gutegura operation mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Benshi rero baribaza bati rero uyu muteguro cyangwa se iyi FDLR bivuga yuko ishobora kuba yabifatanyije na bimwe mu bihugu byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, koko ishobora kuzagaba ibitero bigashoka cyane yuko yashegesha uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku ruhande rwa FDLR biri gutangazwa. Ibi rero biri gukorwa ndetse kandi biri kugaragara nyuma yuko n'ubundi leta ya Kinshasa yo ikomeje kugaragaza yuko umutwe wa M23 utigeze uva muri Uvira ndetse kandi leta ya Kinshasa yo ikomeje no kuvuga yuko ngo uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rukomeje gusapotinga Alliance Fleuve Congo ba M23 ku mirongo mbere ku rugamba ihanganyemo n'umutwe wa ihanganyemo n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri rusange. Nyamuneka rero nshuti bavandimwe, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Amakuru aturuka ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo impunzi zahunze ziva mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya ziri mu gihugu cy'u Burundi ngo zitorohewe habe na gatoya, kuko abenshi muri aba baturage biravuga yuko bakomeje gukorwamo operation n'uruhande rw'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko ngo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi batari kwizera bikomeye uruhande rw'abaturage bari guturuka muri Uvira berekeza mu bice byahariya mu gihugu cy'u Burundi
Burundi ndetse kandi aka kanya muranabizi neza yuko imipaka yamaze gufungwa n'uruhande rw'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'ibice 23 yigaruriye aka kanya ikabivuga yuko yamaze kubivamo, ariko mu makuru mamo mfite kandi nizeye neza 100% biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo dufite hano twifotoreye yuko ngo uruhande rwa AFC 23 batigeze bava muri Uvira. Ibi kandi byatangiye nyuma yuko abenshi mu bahanga mu by'intambara bavuga yuko 23 ahubwo yamaze kugota ndetse kandi gutangatanga uyu mujyi wa Uvira ku kigero kingana n'100%. Ibyo ntago biteye ubwoba ndetse kandi nta nubwo bitangaje, ahubwo igitangaje gikomeye kirimo hagatangaha biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko AFC 23 aka kanya abapolisi bayo aribo bari mu mujyi wa Uvira, cyane cyane ino misozi ya za Kavimvira, Kawezi, Gomba ndetse kandi n'ahandi hatandukanye no muri ino misozi ya za Kiriba, imihanda yose ihuza Uvira ndetse kandi na Bukavu. Bikavuga yuko uruhande rwa AFC polisi aribo bacunze Uvira nk'uko amakuru ari guturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi. Tuti bavanywe rero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa 23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi urugamba rukomeje kuba amagasa, urugamba rukomeje kugenda rugorana cyane. Nk'ubu mu makuru mfite mamo nuko biri kuvuga yuko icyitwa amato y'intambara ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi bafatanyije n'abafatanyamikorwa babo cyane cyane abasirikare ba FARDC, bivuga yuko icyitwa Hibu Special Force ndetse kandi n'abasirikare b'abahanga mu kurwanira mu mazi bafatanyije n'abanyamerika b'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ba Eric Prince. Binavuga yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze no kunguka abandi bacancuro bagera ku 3700 baje biyongera ku ruhande rw'abari basanzwe barenga 5000 baba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo mu bihugu nka Colombia, Argentine, Mexique bamaze gusesekara ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi bikagaragazwa yuko ngo witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we akomeje gutanga ikiguzi cyo gishoboka mu ntambara, ariko abasesenguzi mu by'intambara bakavuga yuko iyi ntambara Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo adashobora kuzayitsinda nyuma yuko n'ubundi yizere muri bano bacancuro, nyuma yuko kandi mwabibonye yuko abacancuro b'Abanyarumaniya babafatanye umujyi wa Goma ndetse kandi bagataha batareba inyuma nyuma yuko uyu mutwe wa AFC 23 wigaruriraga umujyi wa Goma. Ibi rero bikavuga yuko aba bacancuro n'ubundi kuva bagira mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se bashyitsa Kinshasa ngo nta gitangaza bigize bakora kugira ngo bafashe FARDC guhangana n'umutwe wa 23. Amakuru kandi avuga yuko uruhande rw'abacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bano ba Black Water ba Eric Prince bivuga yuko bakomeje kugenda bagaragariza Tshisekedi Tshilombo yuko intambara kuzayitsinda ari uko agomba gutanga ikiguzi cy'amafaranga yose kugira ngo abacancuro ba Eric Prince aribo ba Black Water biyongere ndetse kandi bakaze icyitwa nk'imbaraga zidasanzwe mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa 23 ukurikije uburyo situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nk'ubu operasiyo zo gutembera ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'igisirikare cya FDN biravuga yuko izo operasiyo zatangijwe nyuma yo kureba ibice biri strategique byegereye ikiyaga cya Tanganyika ndetse na Tanganyika ubwayo, hanyuma ibi bice bikazakoreshwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bongeye bagaba ibitero mu mujyi wa Uvira, ngo hanyuma uyu mujyi wa Uvira ukaba wakwisubizwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bafatanyije na FDNB ndetse kandi ibi byose biri kugaragara cyane cyane ku mirongo y'embere ku rugamba, aho bivuga yuko FARDC mu makuru mamo igaragaza yuko makumyabiri na gatatu itigeze iva muri Uvira nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ibintu bikomeje kuzambanetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nshuti bavanywe rero muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Amakuru mamo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa Gomba agace
gatandukanya igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko gahereye muri Uvira biravuga yuko hagaragaye imirembo igera kuri 3 y'abasirikare bivuga yuko ngo bashobora kuba ari abasirikare ba M23 mu makuru kandi mamo twebwe twagerageje guhamagara ku ruhande rw'umutwe wa M23 ariko ku ruhande rwo twagerageje guhamagara ntabwo yagize adusangiza kubyimbitse kuri imirambo igera kuri 3 y'abasirikare bagaragaye hariya muri Uvira ahitwa Gomba. Ibi rero byateye urujijo benshi cyane, benshi bavuze ati ariko byanashoboka cyane koko M23 itigeze iva muri Uvira kuko biravugwa ndetse kandi biremezwa na bamwe mu baturage batuye muri Uvira bavuga yuko iyi mirambo bishoboka ndetse kandi 100% yuko yaba ari y'abasirikare babarizwa mu cyama M23 nubwo M23 ntacyo yigize itangaza kuri ibi ariko uruhande rwa leta Kinshasa, uruhande rw'igisirikare cya FRDC FDNB bo biravuga yuko hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane rwo kwataka uyu mujyi wa Uvira. Bikanavuga yuko kandi ibi bishobora kuba byanakozwe na bamwe mu basirikare ba FRDC ndetse kandi n'abasirikare ba FDNB batigeze bava muri no mujyi wa Uvira. Bikavuga yuko aba basirikare bakiri muri no mujyi wa Uvira ndetse kandi bari gutegura operation zidasanzwe zo kwifuza uno mujyi wa Uvira n'ubundi bafatanyije n'abandi basirikare bari hariya muri Bujumbura bari gutegura operation zidasanzwe zo kongera kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira. Ariko nanone mu yandi makuru mpamo dufite ku ruhande rw'umutwe wa M23 bikavuga yuko bigoranye cyane yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB ko bafata uno mujyi wa Uvira bitewe nuko ngo nyuma yuko n'ubundi icyitwa leta z'umwe za Amerika batanze itegeko ridasanzwe nyuma y'amasaha 72 yuko abasirikare ba FDNB bagomba kuba bavuye mu mujyi wa Uvira n'abandi batandukanye. Biravuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo kishinza ndetse kandi kivuga yuko kitasohotse mu mujyi wa Uvira mu gutsindwa kwayo. Ibinyango mwabyumvishe ku magambo akomeye y'uwitwa General Prime Niyongabo mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi avuga yuko umujyi wa Uvira batawuvuyemo kuko batsinzwe ngo ahubwo bawuvuyemo kubera uruhare rukomeye ku masezerano akomeye yabaye hagati ya leta z'ubumwe za Amerika, igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, aho igihugu cy'u Burundi muri ano masezerano yigeze kubanya murabyibukana nubwo ari kera. Biragaragara yuko rero ngo ibihe byo byateye cyane kubanga igisirikare cya FDNB cyarerekuje umujyi wa Uvira ariko nanone bigateza urujijo. Benshi bakibaza bati se Goma ho kuyirekura byagenze gute cyangwa se Bukavu kuyirekura byagenze gute, ariko ikavuga yuko byari kugorana cyane iyo hataza kubaho rino tegeko rya President Donald Trump bivuga yuko we atanakunze cyane icyitwa societe civile. Benshi batangaza yuko ngo ahubwo we icyo arebaho cyane ari uruhande rw'inyungu za leta z'ubumwe za Amerika, ngariyo mpamvu atanga ikiguzi cyose akaba yategeka kimwe cyose gishoboka kugira ngo leta z'ubumwe za Amerika nubwo intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bataba bayihomberamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. N'urugamba rero FRDC ivuga yuko iri gutegura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndetse kandi na FDNB rwo kwisubiza Uvira. Bivuga yuko ibi bintu bishobora kuba byanashoboka ukurikije uburyo ki situation ihagaze muri rusange. Nk'ubu turi kuvugana rero uruhande rw'icyitwa FDLR yazuye umugara, ni FDLR yagiye ishyirwa mu majwi n'ibihugu byinshi bitandukanye kugira uruhare rukomeye cyane ngo mu mfu z'abaturage bagiye bagwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane muri teritwari ya Masisi, Warikare, Nyiragongo n'ahandi hatandukanye na za Sud Kivu. Nyango mwagiye mubibona mu misozi y'Iminembwe yuko iyi FDLR yagiye ishinzwa ubwicanyi. Ariko nanone FDLR turi kumva akakanya FDLR iri kuvugwa ndetse kandi benshi muri bo banarimo bafashwe n'umutwe wa M23 bakorezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko amakuru mamo ashingiye kuri guturuka muri FDLR ndani ya ndani ngo nuko FDLR yamaze kugaragaza yuko yamaze gucura umugambi ukomeye cyane wo kugaba igitero simusiga, igitero gishobora gushegesha bikomeye uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Hakavugwa amakuru yuko kandi iyi FDLR iri kwigamba kuba yakora operation bagaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Bikavuga yuko ishobora kuba ishyigikiwe bikomeye cyane na bimwe mu bihugu byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ariko bidashakwa kugarukaho cyane. Abenshi muri bari kubisobanura baravuga yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo n'igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburakari bafitiye igihugu cy'u Rwanda nk'uko bagiye babigaragaza mu bimenyetso bya discours y'abayobozi benshi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo b'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko aha ahubwo bashaka kugaba ibitero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda mu ishusho ya FDLR, ngo niyo mpamvu FDLR ifite icyitwa morale nyinshi cyane yo kugaba ibitero ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bigaca amarenga bitewe nuko FDLR ngo mu bice byinshi bitandukanye iherereyemo byaba ari ku ruhande
rwa Warikare byaba ari ku ruhande mu bice bya Nyiragongo muri parike ya Virunga aho baherereye, bikavuga yuko aka kanya ngo FARDC iri gukora kimwe cyose gishoboka ibongerera imisada y'ibikoresho byinshi cyane, ndetse kandi bikavuga yuko hari na benshi bagiye boherezwa mu bihugu byo hanze birimo nk'igihugu cy'Ububiligi, igihugu cy'Uburusiya, ndetse kandi hakanakekwa yuko hari n'abagiye boherezwa mu gihugu cy'Ubufaransa bakagenda mu ishusho ya FARDC bagiye kwitoza ariko ari FDLR. Bikavuga yuko kandi ibiri gukorwa ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo ngari imigambi ikomeye cyane bari gucura ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse kandi no ku mirongo y'imbere cyane kuri kuvugwa cyane ku bijyanye ni FDLR bikomeje kugenda bitangazwa. Biravuga yuko FDLR kuvuga ibingibi ifite icyo ishindikirije, ariko cyane ni ibihugu byane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba byagejeje kugaragaza yuko byijunditse uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Benshi rero baribaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute ko bikomeje kuzamba, ndetse kandi ko bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse kandi uko bikomera niko biri guhangayitsa cyane icyitwa abaturage batuye hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, bavuga ati ibi bintu bikomeje gutya byateza akaga, ndetse kandi n'ihurizo ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Nshuti bavandimwe, muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu byongeye kuzamba, ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane. Niyo mpamvu mba nkubwira nti niba utarakora subscribe, niba utarasharinga izi nkuru ngo zigere ku bantu kure cyane, utaralikinga kuri zino nkuru zacu, utaratanga igitekerezo cyangwa utarakora muri comment utubwira aho bigenda neza no bitagenda neza, kugira ngo tugarukane imbaduko idasanzwe y'amakuru utasanga ahandi uretse hano kuri Kalemba official, by'umwihariko ni Kalemba Aimable, inshuti magara yanyu, ndetse kandi akaba imboni yanyu irajwe inshinga no kubagezaho amakuru meza kandi yimbitse, atagamije kugoreka cyangwa se atagamije kubagamira ku ruhande rumwe cyangwa urundi, aho tugerageza kuzana ukuri gushingiye ku kuri kubikomeje kugenda bigaragara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko cyane twebwe turambura page zimbitse kandi zeruye kubikomeje kugenda bihagaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Murakoze cyane nshuti bavandimwe, muryango mugari wa Kalemba official.